Ya nali ngiphumile lona lokuqala selifaka-ke manje-ke nako-ke yasithatha i-back manje sabheka amanye futhi ngoba ngisho sokuharvestiwe sesiyakhetha ya nesikhathi sawo futhi sesiyanikuphela futhi manje khange sesathengisile wonke ya wona hayi mahle bamakhulu impela bamakhulu ya sinaso leso skills leso futhi uNkulunkulu siphile ezophina ukuthi ukwazi ukuthi into uyenza uyenze ngakhemikhali yazenzakala ngomthandazo nje ngoba sathi nasihlangela la sasebenzisa umthandazo noma sihlangela phasi sibiza igama lakhe Jesu Kristu futhi ngamandla akhe kuyawumila la kuze kuvune futhi kuvune nje ngihlale nje ngivuthe lo njengoba nibona manje kuvuniwe mara bukani kwenzakalani kusadliwa nje into ongayazi nje kuyadliwa nje siyayitapuzela nje umnikazi iplazi futhi nayikangekile wathela amanzi into zima ngeenyawo wathi hayi engiyovulela iy'nkomo sinakangabinanizimkangekile manje into esiyenzayo hayi sithi lapha nayo insimbi le yayiyele ngihlale kuyo isipinashi lapha nibona